Ova metoda je izbor terapije za pacijente koji su izgubili sve svoje zube ili su svi zubi predviđeni za vađenje. Ovom form metodom izbjegavamo velike operacije sinusa, ispostavljanje samo 4 implantata, pacijent dobiva fiksni rad u jednom dolasku. Svojim pacijentima koji moraju izvaditi sve zube, najradije savjetujem All-on-4 tehniku. Jer pri toj metodi je potrebna samo jedna operacija, a ne 2 ili 3 kao što je to pri drugim metodama. Metoda je izuzetno brza, što znači da pacijent unutar samo 24 sata dobiva nove zube pomoću kojih može odmah jesti. Ono što meni kao doktoru i mom pacijentu ulijeva dodatnu sigurnost su 2 stvari. Prvo, koristimo originalni Nobel Biocare koncept. To znači da koristimo implantate koji su upravo namijenjeni za All-on-4 tehniku. Drugo, u stalnoj smo suradnji sa zubnim laboratorijem iz Njemačke, koji prema našem softverskom dizajnu proizvodi zube na koji daje dugogodišnju garanciju. Iz osobnog iskustva mogu reći da sam najveću sreću, zadovoljstvo i iznenađenje vidio kod pacijenata koji su upravo ovom metodom dobili nove zube.